tu dikenli hemişim dimirin birinin min dikevin gülledi bişkevin dema tu dikenli hemişim dimirin birinin min dikevin gülledi bişkevin لبرباي كزين تا بالبلالو بشتبن حميد امصل بهارن دما تدكني يار دما تدكني جاني دما تدكني اهو دما تدكني لبرباي كزين تا بالبلالو بشتبن حميدم صلبوارن دما تدكني يار دما تدكني جاني دما تدكني اهو دما تدكني حميدم صلبوارن دما تدكني يار دما تدكني جاني دما تدكني اهو دما تدكني Bahçe dilemin gülü beybune Devsame şu piyente zor gül bebune Lina bahçe dilemin gülü beybune Devsame şu piyente zor gül bebune Singu berse
ji stüdyoyên TRT Kurdiyê dem baş sibav xêr temaşevanên ezîz dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi straneka xweş me dest pê kir. Belê bînerên ezîz em her hefte ji bo we mijarên girîng û cuda amade dikin. Îro jî bi rastî mijara me gelekî girîng û cuda ye. Gelo Kurd kengî bûne, kurmanc kengî bûne, Müslüman kengî derbasî İslamiyetê bûne. Em ê îro li ser vê mijarê baxivin. Her wekî din piştî ku bûne Müslüman derbasî İslamiyetê bûne, ev çawa tesîrî edebiyata Kurdan kiriye. Em ê îro bahsa vê meselê bikin. Hûn jî dikarin pirsên xwe, peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin. Telefona me li ser ekranê ye 0506 657 503 62. Kerem kin hûn jî pirsên xwe ji me re bişênin ve mamosteyê me jî bibersivênin. Kerem kin em mêvanê xwe nas bikin. Mehmet Said Ertekin, akademisyen, Profesör Doktor Mehmet Said Ertekin. Hûn bi xêr hatin, sersera serçava re hatin. خودش ورازی بین. Çavayê mamoste baş gelek inşallah. spas, ucu baş inşallah. Em jî gelek başin, Başin. saata ve xweş. Nivîskar Abdullah Yaşın. Hûn bi xêr hatin, sersera Rahman dövette serçava re gel hatin. Kudüs tarazî be sahibi mala abun Baş inşallah, mamoste. Başım elhamdülillah sahibişim. Em jî gelek başin mala tava. Sıram 5 Mesut Yağmur. Ders baş gelek spas dikim. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem. Gelek spas. Belê bînerên ezîz em ê dest bi programa ve xwe bikin. Lê kerem kin em vêtira xwe temaşe bikin paşê dawiya heftê dest pê dike. الله أكبر الله أكبر وقتا کو کردان اسلامیت قبول کر ev یک هم جبو بیرو باوری هم جبو پیشکتنا ادبیاتا کردی گلک گرینگ بو. پشتی کو کرد در باس اسلامیت بون بلیف به عربان نویسین و چاندا نویسین بربلاو بو. به که ادبیاتا کردی جی چارچوبه چاندا دبکی و ادتر بو و ادبیاتا کردی بو نویسکی. کردان کنگی دین اسلامی قبول کرد. بریا اسلام کردان کی جاندین ده حباندن. ویدیا کردان آش بو دین اسلامی چیه؟ کردان جبو بربلاوون اسلامی چی کرد؟ صحابه این کرد هنه. عالم اسلامی این کرد کینه. به قبول کرنا اسلامی چه گوهری؟ تأثیر اسلامی al ser edebiyata Kurdî çi ye? Piştî İslamê edebiyata Kurdî çawa guherî. Edebiyata klasîka Kurdî kingî dest pê kir. Pêşengên edebiyata klasîka Kurdî kîne. Pêşengên edebiyata moderna Kurdî kîne. Cudahiya edebiyata klasîka Kurdî û edebiyata moderna Kurdî çi ye? Bersivên van pirsan û agahiyên din tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê û bên ser ekrana we. Belê me dest pê kir bi rastî îro mijara me pişkî cudaya û xweş e jî. Em ê behsa kurmanca bikin, behsa Kurdan bikin. Mamoste em bi te re dest pê bikin. Em ê bi her awayî îro behsa mijara xwe bikin. Kurdan kengî bûne Müslüman, kengî derbasî İslamiyetê bûne. Her wekî din piştî wê jî ev çawa tesîrê edebiyata me kiriye, edebiyata klasîk kiriye. Ji wê û şûn de edebiyata klasîk çawa guheriye hatiye kîjan astî. Em ê bi her awayî îro li ser mijara xwe bisekin. Lê ewilî em bi te dest pê bikin mamoste. Em Kurdan yan ez bêjim, em kengî derbasî İslamiyetê bûne. Serê pêş ez bînerê xwe ezîz hemiya silav rêza xwe ez pêşkeş dikim û destxweşiya TRT Kurdiyê dikim. Mala baba gelek spas. Kurd zamanê Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de cara yekemîn Müslüman bîne. Çawa du sahabiyê, sê sahabiyê me yê Kurtane yek gavan novî Erebî de bêjin caban el Kurdî, yek jî pîreke zozan el Kurdî. Kurdî dibêjin gavan. Bêjin berê Selmanê Farîsî ew jî Kurd e. Çunguş alê Farîsê hatiye novî welê derketiye. Çawa ev çûne bîne guhana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hûlû çêbiye cizîr çaha yekemîn ve riya baharatê ya hevrîşmî îpekî dibûriya têde. Karwanê Hindê dihatan Îranê re dibûrîne dihatan Hewlêr, Müsil, Zaxû, Gerz û Bakar da navê Kurdê cizîrê Hingê. Pişa biya bazîbda cihê petrolê yanî.
و دچون نصیبیس نصایبینه شو ده هاتن حرانه و ده اف کاروان ده بیاد ده جلب یک دچوا گاردیون حتی شش اروپا یک جیش حران دچوا شامه و دچوا مدینه شو ده دچوا مصره کردا جزیریا سه قطعه دنیا یعنی اروپا آسیا افریقا خبر نو 6 ماه ده بیستان وقتی دهاتون جزیره شربه 10-15 رو دمان بهنا خبرت کرد وقتی شوی وجی دهاتون 10-15 رو دمان هنگاش و دهاتون جلکه هنده تشتمش تاین دفروشتان و ولی بهنه خوش و بهارت خوش و جزیره جی گوز و بهیف هری و گنم تشتمش تولد کرینا شف جزیره دچونا جمع پرسواد کرن صحبت دیگرتان گاوان الکردی او جنا خو پشتی واگوت ولا پیغمبرک رابیه دین کنو اول کنو آنیا و اف اول یا فقیره پاکجی تده پنج فرس دست خواری خودشین و خو پاکج دکن جلکه و پاکجن بهنا خوش وته وقتی دچن رضا نمیجه یا مزگفته پادشاه و حمال و یه شوان عینی رزه در ریتنن تفرق جدایی نینه شوارا مرقی که بی گلا می بچی مدینه گاوان الکردی بجنوی روزان کدش جزیره رابین چون مدینه مسلمان بین و کرای واجی یک گلک مهم ها میمون الکردی اوجی تابعین یعنی یه صحابی دیتی پیغمبر ندیتی و اوجی سلمان فارسی جی خود جا راضی به او اول آگر پرس بی پشهات مسیبی نبی فالله پشهوه ده بهنوی فرح نبی چو مدینه هون زانی چیرو کوبی تگو آگر پرست ما مست یعنی کردان برای یا کوبن مسلمان بکی جان اولی باور بم گوتن هاتی سر خلاص کم تمام اما یاجی بیجن کرد همین آگر پرس بین کرد زمان نوح علیه السلام هاتی جزیره نوه هنگ دلمون بی و دین اسلامیت هي یکیتیه آنیا کرد یعنی حنیف بین قسم کجه مثلا او در دور مزگفت نوح علیه السلام او بین حنیف بین پشرا جوهی وقتی زمان او ده بابیلیا ده هاتین پنابر کرن هاتبین باجارن کرده و عرب کرده ده سه چار مالبات تزانی جوهی جیوه ده بین پشرا کرد قسمك بينا جوهي نهو جيل ناف او اسرائيل كرد جوهي هنا سرك هيشتا معظن يا او هيشت يعني مجلس يا معظن يا او يا اسرائيل كردانه وجزيره اصلي تظن وقسمك يدي بناف الله زمان اسلاميات 600 سو نهي هاتي جزيره 12 مذهب فالها هبين يعقوبي ناستوری کاتولیک پروتستان آگلیغانیست و تشتندی و بهترین جزیره هنگه فالله بی جزیر هنگه پایتخت فالله تیه بی زمان حضرت عمر ده اف ما قلت يعني جار اول مسلمان زمان محمد علیه السلام کرد قسم که سه چارک بینا مسلمان لی زمان حضرت عمر ده گشتی بینا مسلمان چاوا ارتش اسلام بن سروکاتیا عیاد بن غنم 600 سو نهی هاتیه مردین اف باجار سوریا قمپل همی وگرتنه هاتیه دیاربکر جی وگرتیه و دیجی 27 صحابی شهید بینه هاتنه جزیره مکتوب شوارا عیاد بن غنم نویسیه هاتیه سقلان جزیره نوبین یعنی نو در به جزیره یعنی بیا تام حدود برای مثلا کیلومتر که جدور بی گوتنه هوا دوه اون مسلمان ببی یا نه یان جی سر اولا خوابن جزیه بدن ما ویرگوی بدن ما یان جی کرام کن مرا شریب کن شوارا یک جواجه ببجیرن مازنن فلها مازنن جهیا مازنن حنیفا و او ین دیه گرگرین یعنی سرک کردای مازن رینشتنا بریار دانه گوتنه او حف خود در چیز بیا یعنی مغلوب بیا نحو جام شریب کی وید خراب کی یه بوه بلو سر اولا خوابه یه بوه
بلانه بچه سر مسلمان ببه تزانی امش ورا بنویسی نویسینا گوته کرم کنوارن سر روی دنیای باجار شر نکری مسلمان را جزیر تنه نوه هنگ بازبدا یعنی بازبتا نوه بین ما و سوریه ده هنگه نهو سوريا نقطة قلنا جزيرة خاص يعني هي سوريا جزيرة نافيو بترول دات كابه بله. هنگش خوابج عرضه نفط يعني بترول دات بله كاتو بله إيجاد نوى بازيب دابي يعني جهة بازفتا جهة يعني قطراني تزاني قلت كلام كن هاتنا تزاني يالك جه مسلمان بينا يفي سر اولا خابش خو جهي مانا مسلمان نبينا جهي تزاني فالله جالك مسلمان بينا وجالك آجر پرست مسلمان بينا تزاني و رابينا واليك دانينا وده وگرانا حضرت عمر خود جارز به گوت خوده کی هوا هف قدر وگرتن اوله ابد کردا و در فلان چتشتك وده غريب مهم هوا ديت يا قلت يا والله دارك هبي باجارك يا كردابي نوح عليه السلام تذبي جميع نوح عليه السلام جودي پیشبره وبي و روبار دیجلال برا دبوریا وی ملتی مرا شر نکریا لبل مخابن کلک شوف الله گوتی از 7 زانکو چکم یک شواجی همه بازیب دا چکی برکی زارو که و نبیه و همه مسلمان بن رابینا ما مستاره کرنه بعد که ما مستای ما هاتنه جزیره تزانی افدار نهود بیجن جامعه مازن اولو جامی بله الویده زانکو دانینا نوین هوجی کردی نزان چه بیشن یه مثلا نخوانده بیشن جامعه یعنی جامعه رابینا زانکو بازیب تو دانینا و الحمدلله همی هدی مسلمان بینا و نهو دنیای دا یه گلک نابودنگ نوت پاشناو و الجزری هنه الجزائري بله یعنی کرد 639 مسلمان بینه ساعت خوش مامۆستا ئیجا مامۆستا پشتێکی کورد بوونە مسلمان تەسیری هەر ئاوایی چاندامە دکە کولتورامە دکە تاریخامە دکە ئەدەبیاتامە دکە یعنی ئۆلێمە دینێمە بە هەر ئاوایی تەسیری ژیانامە دکە ئەس بێژم ئیجا دخوازم بەرێ خۆ بدم مامۆستەیە خۆ پشتێکی کورد بوونە مسلمان دەرباسی ئیسلامیەتێ بوونە بە هەر ئاوایی ژیاناوانژی هاتیە گوهرتن باوەڕ دەکەم ئەv تێسیری ئەدەبیاتا کورمانجان ژی دکە کوردان ژی دکە ئیجا ژوە پرسم مامۆستا پشتێکی کورمانج بوون کورد دا ئەس بێژم بوون مسلمان دەرباسی ئیسلامیەتێ بوون ئەدەبیاتامە چاوا گوهری بله بسم الله الرحمن الرحیم وەکم مامۆستێژی کەرەم کری جناب پێخەمبەر د 23 ساڵا de şoreşek înqilabeke gelek mezin çêkir û bi dest xist serkeftinên gelek mezin bi dest xistin û piştre ku fetih jî dest pêkirin ku di heman 100 salê de yani 100 sala hefta de Kurd weke ku mamoste jî got ewil take kes wek lokal kes bûne Müslüman lê piştî di serdema xelîfeyê Seyyem Hezretî Umer de wek girseyên mezin Kurdan dînê İslamî qebûl kirin zêdetir jî di navan de şerên pevçûnên gelek mezin çê nebûn îja wextê ku Kurd bûne Müslüman wekî gelek milletên din ku bûne Müslüman bêguman jiyana wan jî guherî yani di wê jiyanê de em bêjin çand hate guhertin şaristaniyeke nû hate ava kirin bajarên nû hatin ava kirin sîstema damezrandina bajaran ji nû ve şekil girt di nava vê guherînê de van guherînên gelek mezin de bêguman yekî ji guherînên herî girîng jî edebiyat e yani edebiyata ku em behsê jê dikin edebiyata nivîskî ye lewra beriya İslamê dema ku em lê dinhêrin çend îddiayên ku hatine kirin derbarê hebûna edebiyata Kurdî lê li mixabin yani heta niha ew îddiayana nehatine piştrast kirin yani belge û em bêjin delîlên ku hatine bi dest xistin gelek zeîfin mesela yek ji wana beriya İslamê ku dibêjin beriya İsa 100 sala çara bi navê Borazboz ya jî Barazboz şairek hebûye û şiireke wî li hewramanê hatiye dîtin lêkolînên ku li ser hatine kirin mixabin ev kêl ku dibêjin li ser
کلا گوره کی هاتی نویساندن او کل پیدا نبویه ام نزانه ایرو لکیه لی بوی آوایی و که روایت کی ام Yani دزانن Beriya İslamiye Beriya peji edebiyata nivîskî hebu a Kurd. از وی dibêjim Yani iddia devkî hene bu gelo nivîskî bu hin tam ne hatiye diyar kir. بلش از وی dibêjim yani beriya İslami hin iddia hene ku dibêjin edebiyata Kurdî hebûye yani nivîskî şu an bahsaya devkî nakin ji ber çi ji ber ku milletek ji roja ku heye ew milleta devkî heye yani edebiyata devkî heye Bele. em bêjin mamik gotinê pêşiyanin bêjin kilamın stranın Bele. her hebûne yani lê qeyt nivîs yani bi qalemê ewana xistina bin qalemê jere dîrokeke dirêj lazim e yani loma ez wê dibêjim yani beriya İslam hin iddia hene yani mesela wek di sala 1909 de dibêjin dîsa li hewramanê hinek tablet hinek nivîstek yani kitabe hatine dîtin dibêjin eger ku li herêma Kurdan hatine dîtin bêguman wê Kurdî bin yani lê birine Veka Kurdan heye. belê belê birine Brîtanyayê alfabeya hineka ji wan Yewnanî bûye hineka ji wan jî aramî bûye alfabeya wan lê piştî ku lêkolîn hatine kirin hinek jî Yewnanî bixwe bûne yani alfabe jî û navero jî Yunanî ne û hinek jî partî hatine nivîsandin ne Kurdî ne yani bi vî awayî mesela behsa kitêba Awestayê tê kirin ku dibêjin mesela Awesta jî Kurdî ye lê heta niha nehatiye îspatkirin ku nivîsa Awestayê ku ji bo zerdeştiyan kitêbeke pîroz e nehatiye çespandin ku ewa bi Kurdî hatiye nivîsandin dîsa mesela helbesteke keşeyekî zerdeştî li ser parşûmenekê hatiye dîtin akıbeta wê jî mixabin nehatiye îspatkirin lê tiştekî destê me de heye sed sala neha de şairek nivîskarek lêkolînerekî keldanî bi navê İbn Wehşiye li Bexdayê kitêbekê din nivîsîne li ser alfabeyan ew kitêb îro bi Erebî li ber destê me heye di wê kitêbê de dibêje Kurdan bi alfabeyekê ku navê wê alfabeyê alfabeya Masî Suratiye bînûşad û Masî Suratî bi wê alfabeyê Kurdan gelek berhem nivîsandin gelek kitêb Ew nivîsandin alfabeyeke çawa mamosetin abi. alfabeyeke taybet e yani heta niha alfabeyê ku em dizanin û îro ê ku tên îstîmal kirin ji teva jî cuda ye di kitêba xwe de İbn Wehşiye numûneyan ji wê alfabeyê dide dibêje min bi çavê xwe ji wan kitêbên ku bi vê alfabeyê bi Kurdî hatine nivîsandin min sî heb ji wana dîtin û her wiha dibêje min ji wan kitêbana du heb jî wergerandin Erebî yani min ji Kurdî wergerandin Erebî heta dibêje yek jî li ser xurme û tirî reze û çandiniyê ye yani bi wî awayî behsa wan dike lê piştî îstîlaya Moğlan ku li Bexdayê hate kirin dedi gelek kütüphane jî hatin talan kirin ew jî yani ew wek agahî rast e li ber destê me ev tiştekî ciddî ye yani lê wek numûne ev kitêbana li ber destê me îro tunene îja loma jî yani xwezî hebana yani jî înşallah wê derkeve jî em bêjin em hêvî jî dikin ku derkeve ew ihtimal heye tabii fakat tişta rasteqînî çi be belge delîl ispat çi be li ber destê me em li gorî wê hereket bikin piştî ku Kurd bûne Müslüman em dikarin piştî Müslüman bûna Kurdan edebiyata Kurdî li ser çar beşan dabeş bikin yek jî di serdema Abbasiyan de di serdema hikûmetên Kurdan yên wê serdemê hatin avakirin wek Eyyûbiyan, Merwaniyan, Şeddadiyan, Hesen Weyhiyan yani wek dewletên Kurdan yên wê serdemê gelo di wê serdemê de pêjna Kurdî hebûyan tu nebû yani gelo nivîsên Kurdî yani jî referansên ku behsa Kurdî dikin hebûn yan tu nebûn ev weke beşa ewil merev dikare binirxîne ya dudiya jî piştî 1205 yani sed sala 13 wextê ku Abbasî ji holê rabûn dewleta Abbasiyan di nava Türk û Faris û Kurda de mîrektî derketin holê yani li her derê mîrektiyên Kurda jî derketin meydanê sed sala 13 ev ya heda sed sala 19 yani teqrîben 700 salî li gelek ciyan yani li saha İranê li saha Iraqê li saha îro em li ser rûniştîne li saha Tirkiye gelek mîrektiyên Kurdan ava bûn di wê serdemê de em dikarin behsa edebiyatekê bikin ya nivîskî
ev jî wek em bêjin beşa dudiya em dikarin binirxînin ya sisiya jî piştî ku politikayên Osmanî hatin guhertin serdema Mahmûdê duyem bi taybetî yani 1805 wan dorana mîrektiyên Kurdan ji holê rabûn yani dawî li wan hata anîn di vê serdemê de tiştekî balkêşe ku Mevlana Xalidê Şehrezorî bi tesewufê û bi terîqetê rabû ya Neqşibendîtî li Şehrezorê li nav Kurdên Iraqê wek şoreşeke bizaveke civakî siyasî dînî û her wiha edebî jî em dikarin bêjin xelîfeyên ku wî rakirin û şandin cîhanê li gelek deveran belav kirin ku yek dever jî deverên ku kurdnişîn bûn yani deverê Kurda jî xelîfeyên wî medrese û tekiye vekirin li wan tekiyana yani wek em bêjin ku vefata Mevlana Xalidê Şehrezorî 1829 heta komara Cumhuriyetê takriben 100 salî jî edebiyateke taybet nû yani nivîskiya Kurdî heye ev jî ya sisiya û ji komarê heta îro jî edebiyateke nû berdewam dike hem klasîk û hem jî modern. Em ji Elbette revkaribêjin edebiyata gele. modern ne wisa? Em erê serdema moderne rast e lê di heman demê de ya klasîk jî lawaz be jî zaîf be jî berdewam bûye. Di bingeha edebiyata Kurdî çawa dibênî mamoste yani Ez tiştekî Kerem lê zêde bikim ya seyda kerem kin. sîrleke û nînî beriya nû 3500 sala wî helbestik ya Kurdî nivîsiye û mîrê Kurda yê İmparatoriya Gudiya Belê. hûn zanî yani İmparatoriya Gudiya paytextê wê navbeyna Cizîrê Silûpya de bî ev tixwî bê wê heta diçûwe ay bastı Tokat navê Kurdiye hêjî yani tu binêrê nüfusa ixtiyara têde Kurdî dinivîsê ta zanîm wa 100 sala Sümer vegirtiye mîrê Kurd Gudea yani Gudî Gudea nivîse Gudî te xwendin herhalde wî diayek nivîsiye heta niha ew heye te zanî yani ev jî yani tişik balkêş e û ya sisê efsana yan destana Gilgameş yek Kurd nivîstiye Gilgameş palî kelîma ji Kurdiye Peki mane? Gameş gel hariye Ha. Gilgameş belê Bilgameş, Kerem jurade. kin. Saat hoş mamostem. Mamostem midgot won anaka wak edebiyat yani karê wê won sporê vî karîne. Anaka bingeha edebiyata modern a Kurdan mun çawa dibînin? Ya modern ya klasîk. A modern ez bêjim, a vê heya me. Belê yani bêguman Lora pir ji hevdû cuda ne mamoste ji bo ku bingeh tineye an bingeh ne pir saxla be. Yani çi cuda Wî ye? çawa Yani cuda dibînin. bûn- Yani ji berê de edebiyata nivîskî a Kurdî te bahs kir a heye. Belê. Li aneka mesela dema ku em pirtûkên kurmancî em dixwînin em bêjin yani hûn wek xwendevan jî ez bêjim hûn çi difikirin ser Belê. edebiyata modern a Kurdî? Bêguman îro edebiyata modern hem bi zazakî hem bi soranî hem bi goranî yani bi hewramanî ku ew jî diyalektek yani devokeke goranî ye û hem jî bi kurmancî yani di asteke ne xerab de ye. Hinek bêgumanê bir problemê wê hebin lê mesela li jêr di nav Kurdên Iraqê û Îranê alfabeya Erebî aramî tê bikaranîn û nav Kurdê Sûriyê em bêjin diasporayê wê Tirkiye jî alfabeya latînî îdî rûniştiye standartek heye weşanxanê wê hene govarê wê hene Era standart hediye di çê dibe ne wisa? Nana yani gelek baş jî yani mesela roman nivîsên pir hêja hene em bêjin Evet. çîrok nûsên yani yên modern gelek hêja hene em bêjin şano hene helbest heye helbesta modern gelek serkeftiye îdî pêşbaziyên navnetewî tên darxistin nivîskar û em bêjin edebiyatnas şair xelatan werdigirin yani digel ku di konsepta ku zimanê Kurdî îro li Tirkiye ne zimanê perwerdehiyê jî yani em bêjin gelek nivîskar û em bêjin heman nivîskar heman xwendekar jî yani em bêjin seyda îro bi dehan kitêbî wî hene ez texmîn dikim ku êk û kitêbî wî dixwînin jî lêkolînerin nivîskar bixwene yani Belê. yani kitleyeke taybet ji bo xwendekaran îro ji bo Kurdî tune ji bo ku ji ber ku di mekteba de ev ziman ne zimanê perwerdehiyê digel vê yekê jî ew xurtbûna zimanê Kurdî ew kevneşopiya wê ya kevn ya xurt ya zimanê Kurdî ew edebiyata ku ji di paşxana xwe de
ام بیژن خورتیه که مزن به دست خستیه و هر وها هستن ام بیژن توی ملی جی هشتیه که انسان نویسکار و خوندکار ما زیادتر دوی قاده ده خبرتن بکن لچارالی دنیای ایرو کردی در رادیویان تلویزیونان ام بیژن در روزنامه‌یان در سر اینترنت مالپرانده زمانی که گلک چالاکه گلک اکتیفه گلکی خورته و از هیوی دکم اگر که روزه که به زمان پروردهیه اوه کسی نکاره به پیشا کردی بگیره یعنی لورا گلک خورته یعنی براستی ساعت خوش ماموس هی نقطه مهیه براسی مجرم جی خوشه و جدای جی پچکی گلک سپاس که مهین دوام بکن لیمه جمسود دیسا استرانکا خوش گودار بکن پاشمه به صحبت خود دوام بکن کرم که keçe valet bedevi tu naziki ve kevi keçe valet bedevi tu naziki ve kevi çendime sen abinem dilim biten havi çendime sen abinem dilim biten havi Dçuy ezmam lever halqi azad yamın ber Dçuy ezmam lever halqi azad yamın ber Dilim ketin avager min di saber ya teker Ah dilim ketin avager من دي صابرياتك تقول أمالا مني هسرم جتر وكاني ورد لم درمان که اشتحزكم تزاني ورد لم درمان که اشتحزكم تزاني تشوي أزوام لبر خلق آزاد يا منبر تشوي أزوام لبر خلق آزاد منبر دلم كتين آواغر من دي صابر يا تكر آخ دلم كتين آواغر من دي صابر يا گلک سپاس ساعت خوش مالتا و مسعود یامور بلهم دوام بکن ما مسته سری ده قرطاسی تبحثا مسلمانتی یعنی
کردان کنگی بونه مسلمان تجمره بحث کرد لیز ویاجش تا پرسم بریا کو کردان ببن کرد ببن مسلمان به کیجان اولی باور دکرن نهو یعنی گلک کست بیجن آگر پرست بوم تجی تا گو گورا همون آگر گورا پرست بوم حرم هاتیا گورتن لگوری هرما بله. حضرت یونس علیه السلام بله کرد سوراه ابراهیم علیه السلام یه کرمانجا ایران تازانی دیسا یه ایرانی کرد یه لوری یه گوری دیسا او هیا اف زمان که مثلا الجزیره نوح علیه السلام وقتی هاتی دوروی حنیفن مسلمان هنه پشره پشتی مثلا جهوتی هاتی فلایتی هاتی بینه فلا اجا نکو یعنی کرد حمی آگر پرایس بین او ایران مثلا ساسانی او جی کردن اشیرا روا دیانه تازانه 226 ده اردشیر بابکان چکیره او آگر پرایس بین بهترینه و آگر پرایس بین لنکو یعنی کردن دنیای حمی آگر پرایس یعنی کی ده پیغمبر که هبه و ده حنیف جهانه تازانی و کرد فالله جهابین و کرد جهو جهابین بله ایجا هم دیسا وگرن ویدمه ما مسته تا گوت گلک صحابه کرمانچی کردان جی بونه مسلمان اف پیواجو چاوا در باس بو یعنی پیواجوی که چاوا در باس بونه یعنی دسته و چاوا چه بیا اره یعنی زوب زو قبول کرنه و پیواجوی که چاوا بو شکایمه که چاوا در باس بونه وقتی خدا جه راضی به گاوان الکردی یعنی جابان الکردی و پلاتوی دوزن الکردی گاوان جابان تی خوندن ما مسته کی جان راسته گاوان راستی و گاوانه لت عربیه ده گاوانینن مثلا عرب ترجا تیپ یعنی حرف بیانی نخبدی مثلا نا بجه پپسی بجه بیپسی اره یعنی نممکنه او حرفی که یا واجب شغلینه مثلا نا بجه ژاپن بجه یابان نا به ژاپن و یابانه ایجا یا ویجی گاوانه او گاو و گهورت نکرنه جابان جابان رابیه نامه رکنه جزیره بزانی گوتیه و حال مسئله او دینن و او پیوه خل حاضر بینش مسلمانه تیره پشتی یاد بنه غانم خود جارزی بیبت آرتش و خواه هاتی ولی گوتین کی دوه مسلمان به گلک شواش خواه حاضر بین دست گاوان و جناوی مسلمان ببین تازانی اوجی یعنی سلمان فارسی جو خدا جرازی به ویجش ایرانی را نویسینه تازانش کردار را نویسینه گوتیه تازانی اوه آگر پارسی نتت عیشه فاللهیتی نعیشه اوه مسلمانتی پیوه یعنی مسلمان بهتر لستر مسلمان بینه بله ساعت خوش ما مسته اما این بحثا مسلمانتی اسلامیتی بکن تشتك بيجي ما مسلم يا أبي يعني مسلمانش إسلاميات رجكريا بله كرمكن بله يعني شوف ديوان هي عم بيجين يعني بيشتكوا كرد بن مسلمان يعني دين إسلاميات تشكرنا يعني بهتر هذا صار يلخوي جزيرة بساكنة لو رأي إسلاميات أولا كي وصاينا وصاوا بيشتكوا مرببة مسلمان درباس إسلاميات سيداجي أو جي تمام بك بله ابن الأسير سسيهنا جزيري ابن الأسير مجد الدين عز الدين زياء الدين اف ابن الاسیر مجد الدین خود جارزه به سال 1149 جزیره خود دو 1210 بغداد امر خود کیه وی جالک پرتوک نویسینه سر اسلامیت مثلا جامع الاصول فی احادیث الرسول وی رابیه او پیغمبر السلام حدیث وی دانه هفدو پرتوک چه کیه یک جی النهايه في غريب الحديث والأثر أبوها نيجي قالك برتوكك مهمة سيرة النبوية تفسير القرآن الشيكرية وده أثر يعني شيكنا برهم شيكنا از تشتكي يوي بيجم قالك زحمات ديتيا تناف حديث هذا چه بيجا كلمة بورينا ورابيا گوند و گوند و اوبا يعني كون و كون جاره هايا آيات كيا قرآن هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة حديد آيات 20 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جرب بياب مرق متاع الغرور چيا جاره هايا هاتيا
ناو چولستان و عرب دا الدرک کونک هیا پیرکک و ده جلا دشی قیرک دا کچخا گوتی و متاع الغرور بینه والله گوتی ما بمدی بعضیا چون نیریه فکری او پتا مرود ده بر زاروک یا پیسی ده بله يعني معنى القرآن ده بيجي خده بيجي دنيا نه هجا تتشتي نه هجا ويكنشكي هولو او جراء جعل زحمة ديتيا حتى كو اف برتوك تشيتيريا تظن جامع الأصول في أحاديث الرسول تظن براكيوي هيا ابن العسير عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري 1160 جزيرة خده ده 1233 أبجي بغداد أمري خده كريا شش اثری مهم هنه وی چه چکریه وی تاریخ دیروک دنیا نویسیه 12 جلد عربی حضرت آدم علیه السلام حتی بگه سال وی مری 1233 چه تشتا هایی کریت ده یعنی اول چکرنا ارض و ازمان و دنیای تزانی جیانا پیغمبر و پشرا شار و قیران دنیای چه بینل کی داری همه کریت ده نهوجیت ناف دنیای ده ان دیروک معتبر یاویه وی باشقا چه کریه اسد الغابه فی معرفت الصحابه تزانی صحابه پیامبر السلام حیات و بیوگرافی و نویسی وی رابیه کتاب الصحافه جی نویسیه و سه اثر دیجی يكجي ابن الأسير زياد الدين أبو الفتح نشا الله بن محمد الجزري 1163 جزيرة خده ده 1289 بغداد مريا اف ایجاد که ناف او سيدا ده وي سر ادبيات ساكنية المثل الصار في ادب الكاتب والشاعر الويس المرقوم في حل المنظوم الجامع الكبير في صنعة المنظوم من الكلام والمنثور بله ساعت خوش ما مسته ما بحث بكن هين یک دی مهمه يرد وياج بيجن بله لا زياده بكن یک جوا ابن الجزرية ابن الجزري ناوي ابو الخير شمس الدين محمد بن علي بن يوسف الجزري 1350 خود ده 1429 ایران مریه بله تو زحمت ده بر فندا بر قندیل نوتو ده پرتوک نویسینه نوتو ده پرتوک نویسینه یه سروی دنیای اول تجوید قرآن چیکری اوه مقدمه التجوید نو کتابوی اف قرآن بله مرود شواس بحید خوینه یه اول وی او چیکریه و پشتی و مثلا سرچه نویسیه تاریخ اسلامی حج سر قرآن سر حدیث سر سیاست سر سیاره افعال هر نویسیه اینجا وی چه کلیه ان یا مهمه گرنگ عشره يعني 10 تغليط قرآن بخواندن تظني قراءة 10 تظني أو القراءة 7 هذه قراءة 10 شيكريا قال يعني أفهني دنيا قوتية أفهني بارانا رحمتها نابيبي وأفها بيا معلمة سلطانية يلدرم بيازيد بيرابيا مصرية أو دايا آنين كريا ما مستای خواه خصوصی تزانی چند سال ماه پیرا 1402 ده افشار انقره یه اوی نو بین تیمور نو بین یلدرم بیازد چی وقتی یلدرم بیازید چیز بی گوتنا اوی تیمور علامه جهان هیا ابن الجزري اوی هنه وی بخوره ببا رابیه کره خواه مفرزک عسکر ریکریا اوه راکیریا بورسوه او حتی با راوینا چونه سر اوه چیای بورسوه آنینا گوتنه سایدا بخوده درمی خواه آنینا بریا اوه باجار کشه لویده اوه کچه زانکو کچه سایدا بیا رکتور زانکوه درس دایا تزانی و چند جاره هاتیه حاجه و فتلیه دیسا چوه ویده مریا تزانی يعني أبي في نبي شيء اللهم صل على سيدنا محمد برهمی وی گلی گرینگن نوتو ده برهم یعنی گلی زوره یک بنویسه خدا عفو
gelek spas mamostem hem bahs bikin yani pişti ku kurmanç buna Müslüman Kürt buna Müslüman komek berhem komek Pürtük hatiye nivîsandin em bêjin dina wan de jî edebiyatê jî heye lê mamosta dixwazim ji te bipirsim cara ewil ku edebiyata İslamiyetê piştî ku Kurdan derbas İslamiyetê bûn komek Pürtük hat nivîsandin berhemên edebiyatê hatin çêkirin cara ewil bi kîjan lehçeyê hat nivîsandin ez bêjim بله وقتی که ام بحثا کردی دکن بگمان ام بحثا پر لهجه بونه جی دکن بله بله و هر وها ام بحثا اردنیگاریین جهف جدا جی دکن دور ده سحایا ایرانی و سحایا عثمانی دردکه به پیش بگمان جرا اول باللهجه بالدیالکتا لوری دناف فهلویات جرا دبیجن فهلویات فارز جی فهلویات جرا دبیجن او شعرین لسحایا ایرانی که هاتن نویساندن لنه فارسینه بوی آوایی شیرو بدکن تعریف آوی دبیجن دنابان فهلویاتان ده باللهجه لوری جارا اول بابا طاهر همدانی بابا طاهر عریان جیجیر دبیجن 100 سال دهاده یعنی وفاتاوی وک 1010 دیه میلادی تزانی دوی سردمه ده یکم جار ام دو بیتی نوی رباعیات نوی دبینن که ایروجی لبردسته مهیه یعنی اگر که ام وقت میلاد ده قبول بکن وقت دستبیکه که قبول بکن بابا طاهر همدانی ایرو تاریخا نویسینا ادبیاتا کردی دیگه 1000 سالی جغینی لوری پشتر دیسا لسحایا ایرانی بگورانی جارا دویم برهمین کردی تن نویساندن اول اف گورانی برهمین وان دفکینه یعنی دعای وان yani bünge ki pır hoş li İran'e heye ne Bele. olsa demakam dibêjin edebiyat İran hakikaten jî pır pêşketiye بله yani ya dünya goraniye tabi Bele. uji yani van sale 100 sala davi ew axaftinên wanên devkî hatine komkirin û bune kitêb lê eger ku em behsa yan nivîskiya wê bikin yani yan ku şairên wan nivîskarê wan bixwe nivîsandine eger ku em behsa wan bikin 100 sala çaride û 100 sala pazdeyan da dest pê dike û heta mîrnîşîna Erdelanê ku teqrîben 700 salî li Îranê hukm dike ev mîrektî حتی داویه ویجی با آوایی که زندی اب ادبیات بردوام دبی یعنی وقت نونرین اولیین ادبیاتی ام دکارن بحثا مل پریشان دینوری بکن که پریشان نامه نویسندی 100 سال پازدا و پشتی ویجی و خانای قبادی و گلک شاعرین دی ای گوران مسنوی نویسندنه دیوان نویسندنه شعر وان هبونه ایجا هنک خصوصیتین ادبیات گورانی بگمان جی سورانی و کرمانجی ته وقتاندن ل 100 سالا دها لوری لسحایا ایرانی و 100 سالا 13 14 و 15 و حتی رخاندنا میرکتیا اردلانی جی گورانی لسحایا ایرانی امدکارن بحثا و ادبیات بکن بله بله saat hoş mamoste ama hin devam bikin لدی سات خوازم بره خو بدم ماموسته خو te got piştî ku Kürt kurmanc Kurdan bune Müslüman komek Pürtük komek berhem hatiye nivîsandin lê serî te bahsa sahabeyan jî kir mamoste lê kurtasî me behs kir dî sat xwazim mijar bên ser sahabeyan yani em behsa sahabeyên Kürt jî bikin mamoste hebkî lewra ew jî qadeke girîng e yani sahabeyên Kürt hene gelo kîjanin em behsa wan jî bikin مساری دا گوت bele یعنی د دوش جزیره چونه bele یک نوی گاوانه عربیت بجن جابان الکردی پیرکوی ها زوزان الکردی یک جیش ناف ایران چوه سلمان فارسی یعنی سه صحابیت نه کرد هنه bele و میمون الکردی ها کره وی گاوانیه تزانی اوجی طابعینه بله ji bo berbelabûna İslamê çi kirine mamoste وارابیه شوید نامه نویسینه و کاروان هاتین دیتین شوارا گوتنه ملت خوا و مروفین خوارا دوستین خوارا گوتیه و دین کولو گلک پاکش هاتیه مثلا زکات هاتیه یک دولمند سال که مثلا مالی وی چه چلیه که ده فقیرا دزانی و یک سوند که دخوه دال سوند خفت له 10 کل مگنم دده یک مثلا او ده که صدقه دده
تزانی يعني بريا كو إسلامية قبل بكن دنا وانا تشتكي وساتنا أفشورو وآلي كاري وانا جتنا نینن تزانی صرف مثلا کشات تزانیش وات خورا دو تا ورن تزانی از گناه ها عفو کنم دو تا الله یا با مد ذکر یا فلان تشتکیه دو تا كاتشم متعاف قلنا ندمع ياخذ تعالى وقابل نوكي وزيو لا قهي يغفر سامبونا الذنوب الا الله خد تعالى بجيش غيري خد تكس نكو گناه عفو بك گناه ناخيه یک هشه چه خواهی سر مثلا رادبه و عفو که افزانن مثلا وادیتن یه مثلا جزیره یا مثلا ناف حرم و کردا همیاده دیتن تزانی ملاد نکاتشته هول ملاد نورمال انسان که تپیشی مشت که و ودگره خلاص أجي مسلمان كده اوجی و کمه امروش خودت نبخوده ناوبن امرو خودت او نینه آراجی یعنی بکوه ناوه دنینن توش خودت نبخوزی تو بچی سر پیغمبر که تو نکو بجی ای محمد ای علیه السلام ای نوح علیه السلام توش مرا بپی تو بجی یا ربی اگر اوه هنه جمتا پیغمبر یا سپاحیه یا باشه تو خاطره ویش مرا فلان تشتی بکی تو دکاری و بجی اسلامیت دا وقت دینینن ایجاش بروه و رابیه مدح و ثنای اسلامیتش مرو و جیران و همشری خواه دانه و پیوه بهتر مسلمان بینه بله يعني بشتكو كردان بونا مسلمان ما مستا يعني كرد پر بلبلاون لدنياي از بيجم لهر در دنياي بجيه بونا ده حيامن بس حيامن بريدكم ايجا بشتكون بونا مسلمان اف چاوا تيسير چانداوان كريه گلو يعني جياناوان اري حاتيه گوهرتن لهر وقت جياناوان ده چه حاتيه گوهرتن جغيني اسلاميت از بيجم جغيني باوري از بيجم چاوا تيسير نهو تشتلوه هاتی تأثیر کردن اوه ده ججن چه بینه ججنا رمضانه و ججنا تازانی یا قربانه بله برای یا ما نوروز هبی تازانی و یه روزه ولی گرنگ هبین زیو هبین تازانی اف کتیتی ده پیچان کتیه مسلمان ده تازانی برای پیچان نبی یعنی سر و پیچایی بی لی نهولو پیچایی بی ولی هشکو هشک اما توشتون سر خواه مده کفیه و هبین وکا کهونا شوپی جمدانی و هبین تازانی تشتا کتیت نووده تازانی بهتر مروب کار قدر دیبا بخواه بگیره تازانی قدر مروب بخواه بگیره صلای رحم مرو سرواده بچه به یعنی برای افجام کرداش خواه هبی مهوانداری زحزه هبی چون یه خود تعالی کلی دوست خواه ابراهیم علیه السلام سب مهوانداری و یا مثلا سب یعنی حج مهوان آدی کرا کردشی همی ولی بین لیبل ایجا وقتی اسلامیت هاتی بهتر سر سکنینه تشتاهاتی گهورتن سکات جیبیه بعد زکات برای نبی داینا زکات بله مثلا نهول جمع او جمع ازیدی ها تازانی پنچیا که مال خواه دادن مثلا مالا میر تازانی لیا ما خاطر خوده مال خوده نه مروت چلیکی تدادی او جی مثلا القرآن ده 8 صنفن تبدی که کفشه تدیوه يعني يا فقير يا مسكين يتريد موينة تزاني يا نيكو مسلمان بي دو سر مسلمان تيو خاب ساكنه وله ويا ليد جاري تشتي وله وحج چه بيا مثلا برای تزاني نتشونا حاجه تزاني حج نبي پیشرا تزاني شتي اسلاميت هاتي اجار چونا حاجه هاتنه تزاني یا کتی جیانا واده مثلا برای مثلا هنگا خارنک بخارن دست خود شیشتان اینه روزه 5 را دست میشه و هاشا مثلا وقتی لاشه و نتبع طاهر به تمامی در سر خودشین بله تازانی و مطلقا بچن لواب و مطلقا خودشین افکتنت نبود اسلامیت اوله پاقجه پاقجیه اصاب و افکتنت نبود بله بله ساعت خوش ما مستمع دوام بکن لهی نختم هیه یا اوه بله ناف يعني عصر مدى يت اسلاميات يلا خابتي يك شوجي سعيد كردي بعد الزمان خدش رازيبه اصلي جزيره سعيد كردي بله با بيروي مير جزيره بمالاتي ركيريا بتليس هيزانه الويده تزاني حضرت سعيد كردي خدي دا 1876 1906 العرف امر خدي كده خدا عفو بك ويجالك برتوك نفسيده و پرتوکاده اثبات قرآنی اثبات خدا اثبات پیغمبر صلی الله علیه و سلام یا اسلامیت کریه و که مثلا بجی سوزدار مجموعه تزانی مجموعه عصای موسی یا انجی مثلا گلک پرتوکی وی هنه تزانی وی گل خدمت کریه
وتناف شعر داجي از ديسوي بهلم سيدارة جگر خوين جگر خوین سه ديوان نويسينا تظني جا حتى دور هات بلا سيدا بيجي دیوان دبه ده دیوان ده بس سه ديوان. ديتنا يم ديتين ده بله رحمال دوتا بله مثل سه ديتنا تظني ده نويسينا يعني جالك خدمتك جالك مازنا بخط لاتيني وجورا ما نويسي خدا عفو بك بله ساعت خوش مامۆستا ئەمێ بسۆحبەتا خۆ دەوام بکن لێ پشتی سترانێ ئەمە دی ساژ مەسوود یامر ستانێکە خۆش کۆدار بکن ئەمێ پاشێ بسۆحبەتا خۆ دەوام بکن کەرەم بکن. Ket yetirine kurtalandı çe garibiye be zaman be khodiye be ciware Ket yetirine kurtalandı çe garibiye be zaman be khodiye be ciware Veretrine kurtalan yaram bibine Veretrine kurtalan yaram bibine Veretrine kurtalan yaram bibine Veretrine kurtalan halim bibine Yaram bibine Yaram keti yetirene dıça sembole Çave fakiriye korbe münü teşef kiriye Yaram keti yetirene dıça sembole Çave fakiriye korbe منو تشف كريه ورترنا قرطلان يارم ببينه ورترنا قرطلان يارم ببينه ورترنا قرطلان يارم ببينه ورترنا kurtalan halim bibine yaram bibine ساعت خوش gelek spas مالاواوا
بله ما مستجوب پرسم دما کن بیشن ادبیاتا کردی بله دوه کی وره بیرامه یعنی نونرن ادبیاتا کردان کیه گلو بله اگر کو ام جبو کرمانجی ببیجن به تایبەتی گور لهجه اندی صادقو tabii تێگوهرتن بله بێگومان فقط eğer em seriya kurmancı baxıvın jiber ku yani îro hejmara Kurdan jî yani ebejin egleb tamamı dünyayı kurmanç hejmara wan zêdetir û her wiha di edebiyatê de jî taybet bahsa ya klasik dikim edebiyata klasik jî peranî cüreyên wê û destpêkên wê li ser şairên kurmanç meşiyayê heta îro hatiye dema ku em behsa yên sereke dikin bêguman Melay Cizîrî ku sêda jî behsa Cizîrî dike alemê wê Melay Cizîrî yani serkirdeye edebiyata Kurdiye. Yani nigeki wî li yê piştî wî berî wî yek jî el piştî wî. Yani yek piştî Melay Cizîrî jî eger ku şair nivîsan dibin, dîwan nivîsan dibin, berhem nivîsan dibin bi Kurdî yek xwe ji bin tesîra wî rizgar kiribe heta na merkez peyda nekiriye. Yani hemûya jî em bêjin mezînahiya wî qebûl kirine û اوقاس گرینگش اوقاس giringe yani İja piştî wî em dikarin behsa Elî Herîrî bikin, em behsa Ehmedê Xanî bikin, em behsa Feqîyê Teyra bikin, em behsa Şeyx Şemseddînê Qutbê Exlatî bikin. من بقرطاسي Bench- بحثا عم بكم Penç kesin, Bele. ev penç kes yani damezrînerên edebiyata Kurdiya klasik ya kurmancîne bi berhemên xwe bi navaroka berhemên xwe tesîr li yê piştî xwe kirin. Mesela numuneke ez bêjim. وقتی که حمد خانی جارا اول عقیدنامه که کردیه کرمانجی دنویسینه جهتی مالکان پکته پشتی وی مثلا خبرن که ایرو هاتنه کرن ام دبینن که نزدیکی هفته حب عقیدنامه کردی هاتنه نویساندن اوانا تف دبن تأثیراوی دبن باندوراوی ده هاتنه نویساندن وک نمونه امجن احمد خانی لغتک yani فرهنگک منظوم نویساندیه که نابوی نوبهارا بچوکانه یا نوبارا بچوکانه فرهنگه کردیه کرمانجی و عربیه بریا احمد خانی بی رنگی برهم تو نبود مثلا ایجا پشتی ویجی امله دنهرن که دبن تأثیر احمد خانی ده فرهنگه ام بیجن ترکی و کردی منظوم فارسی و کردی عربی و کردی gelek فرهنگ هاتن نویساندن yani یک دبن تأثیر وان ده ام بیجن مثلا ملای باتایی مولودek نویساندیه جارا اول مولودا کردیه کرمانجی پشتیوی نوت زده نوتی زده در مولود هاتن نویساندن yani وانا وقت دسپیکن و قانونن yani دیسا دیوانا ملای جزیری وقت دسپیک گرینگ و خرد دناف دیوان ادبیات کردیه کلاسیکته دیوانا مرتبی عوله و دیوانا هری خردی عوله به ملای جزیری که نشوبیه که نویساندن دیوانه جی دست پیدا که یعنی اف هر پنج شاعرین که همه بحثا وان کرد وقت دست پیدا که خورد 100 ساله 15 و 16 و 17 برهم خودانه و پشتی وان جی یک دوان هاتنه دبن تاثیر وان ده گلک برهمین کردی جبو ادبیات کردی دانه ev kesin ki tu bastı ki mamusta kurmancı بله اگیش کرمانجی نه بله İca el sorani ki canım mamusta اگر که انوارن سر سورانی Zazakiyan bejin بله سورانی ده مرحله سیسیه ده yani hatta de merhale çara de lori gorani ya dudiya o pişti gorani ji edebiyata kurmancı dest pedeke o pişti ya kurmancı 7 sala 19 de em dibinin ku cara avul berhemin klasik yin edebiyata sorani dedkevin meydani vek em bejin nali şaireki heri mezin u gevre edebiyata soraniye hatta lur nali vek çava kulba memela ciziri zede gringe lurji nali پر مزن و گرینگ ته قبول کردن سالم هیه کردی هیه محوی هیه و به وی آوایی ادبیات که خورد یا ادبیات سورانی جی یعنی درنگ جی دست بگیره به لی بگلک برهمان رودایه و حتی ایروجی اف که نشوپیا کلاسیک سورانی بردوامه لیازا زکی یعنی دناف همو ام بیجن دیالکتین کردی ده یا هری درنگ دست به نویساندنا برهما کرنه یا گریه یا زازکیه اوجي سردم عثماني ده دو برهمنه يجي مولوده مال احمد خاصيه يجي عثمان افندي وبابجه هر دو برهم جي نزي هف سردم ده سال الضويه عثمانيه ده سردم سلطان عبد الحميد الديم ده تين نفساندن بيغمان اوجي برهمن جلك جرينج وخرتن
و پشتیوان جی یک دبن تأثیر احمد خاصی و عثمان افندی و بابش ده برهم نویسندن جی هنه سیر منظوم هنه فقه منظوم هنه مولودین زازاکی هجمار وان هفته در باسکریه و بگمان درنگ بجید سلسله بیستان دیوانین زازاکی جی هنه یعنی یک بشویه کلاسیک به عروضی هاتن نویساندن اوجی هی یعنی لاواز بجی اف ترادیسیون بردوامه بجبو همو لهجه این کردی بحثا ادبیات کلاسیک دکی نه بله، مثلا بله. اما یعنی اب برهمین کرد بحثا اندکی هموش کلاسیک کلاسیک نه بله 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 او چابات تاثیر ادبیات مدرن کریه ماموستا یعنی اولی ادبیات کلاسیک درکتیه هوله بله. او کسین کو بحث کر گلک برهم نویساندن برهم درخستنه هوله حتی هم تین ویدمی از بیجم یعنی چاوا تاثیر که چاوا ادبیات مدرن کریه بله بله بگمان وقتی بنگه که که ساغلام هی یعنی بنگه که خورد هی طبیعی ل امچوا بیجن 100 ساله بیستاده استانبول استانبول یعنی ادبیات مدرن مخابن الولايات خو نشو نما شي نهات يعني نل دياربكر نل جزيره ام بیجن نل هوليري لپایتخت عثماني 100 ساله بیستاده تدی او گروجرین سیاسی گلک زیده بون دوی سردمده و گلک ملتان جارا اول ام بیجن روزنامه و کووارن كل استنبول جالي انتلكتوالين كرد به هاتن بابا دخستن علينا وسما مستلوا دسبك لوي دري لوي هرمي استنبول جارا اول كو ام دبينن شاعركي كردين سوران بناوي حجي قادري كوي دهن بلغه نامه عند دبيجه 3000 هلبستي نوي هبونه اللي ديوان 3000 بله بشويه كلاسيك ليه كل بردسته منا ايرو تقريبا نوت هلبستيني هنا ديوانه كوي دسا خرد قالك مزن هي يعني حتى هن ليكولينر ويوك خانيه دويمجي قبول دكن مسالين نتوا بروريه ده قالك بهذا هلبستينوي ليكولينرن في قاده وك دسبيكا ادبياتا مودرن جهلبستن حاجی قادر سود ورگرتنه یعنی وک حاجی قادر اگر کو شیوه و اسلوبا کوین مشان ده بجی ده ناورو که ده هنک انقلاب چکرنه یعنی هنک مجارن مدرن خستنه نابه هلبسته جبر کو مجارن بسردمه را بکرداره بجواکه را بسوسیولوژی را علاقه دار خستنه نابه هلبسته به حاجی قادر کوی دست بدکن 100 سال بیستا استانبول بگمان جغینی ویجی دکن کووارن دوی سردمه ده وک روژی کرد حتاوی کرد وک جین بریا کو ام درباسی کووار هواری ببین دوان روزنامه و کوواران ده وک چیروکا فواتمو جرا اول چیروکا که مدرن به کردی دین نویساندن 1913 از بحثوی دکم برهمن جمیل صایب سورانی هنه مثلا وجدان اوجی وک چیروکا که یعنی رومانه که نه تمام یا مدرن کاره ور قبول کردن دی 100 سال بیستال استانبولیه ام بحثا شانوی دکارن جرا اول بکن 100 سال بیستان جالی عبدالرحیم رحمی هکاری هم هلبستوی جرا اول هلبستی مدرن دنویسینه عبدالرحیم رحمی هکاری ناوروکا وانجی بحثا ام بیجن پاشته ماین جاهلیه و رابون رونشتن و لازمه که کرد چه بکن چوا بخبتن چوا بخوینن یعنی ناوروکا هلبستا کلاسیک ام بیجن جی تصوف و عشق و اوینا الهی بر به مجارن سوسیولوژیک جواکی کته گوهرتن ام دو هلبان هلبستانه و هلبستی مدرن ایدی قبول دکن عبدالرحیم رحمی هکاری هم به هلبستین خو و هم جی ام بیجن به شانو یا خو یا ممی آلان جارا اول ایدی ادبیات مدرن دکونا زمان کردی جغینی وی دیسا خلیل خیالی هست خلیل خیالی دوان کووارن وی سردمه ده هن شعر ترکی و نویسین ترکی وردگرینه ورگر جار عود ام بیجن با اوای که اکتیف چالاک یعنی شیرین ترکی کریه کردی مثلا محمد آکیف ارقلی ورگر ورگران دیه یعنی به چه هستی به چه رامانی بجید جار عود اف جورین مدرن ام بیجن و رومانه چیروکه شانویه هلبستا نوجنه 100 سالا بیستان استانبول بریاکو عثمانی یعنی سردما کومار دست بکه اگر کو درنگ بجی ادبیات مدرن آکردی دست بکریه ایجا وقتی کو امتن 1932 دیا ایجا ویجا لشامه دیسا نویم بدرخانیان جلالت علی بدرخان جرا اول لیلا بدرخان جرا اول کووارکه بلاتینی و خرو کردی
سردامپی کردی جی پنجی و هفت هجمارا پکتی ایجا دوی کوواری ده جی امبیجن شیروبای حدیثان بکردی بگره حتی تفسیر قرآنی جی کوتنین پیشیان بگرن حتی ریزنویسین ادبیات کلاسیک جی داناسینا بیوگرافیا شاعر هم بگره حتی امبیجن چیروک و خون و خیالا جلاد علی بدرخان بخوجی هلبستین گلکی خورد و د ترزا د شیویا مدرن نویساندن که هن لیکولینر جلاد علی بدرخان بخواه دستپیکا ادبیات مدرن یا شعری قبول دکن بگومان وانا همو مجارين قالك برفرهن يعني هوار بخوجي سه چهار حتى انا تيزي ماستر دكتوراه سنه آماده کردن قالك گوتارن اکادمی سنه هیچ تليكولي کردن ام بگومان جو برنامه که هم نکردن بقدرن لی جبو ادبیات مدرن خالك جلك جرينجا خيمين جلكي بهز آفتية ولسر شوباوان لسر امبيجن ريكاوان يجي او الفابيا لاتينيا كو جلادت دانية ايروجي ام لسروي اساسي دمشن وبرهمين ادبيات مودر بربلاف دين نفيساندن يعني جلو قد خكرنا الزمان ما مسته يعني جبر ذهبوا اف تسيرك تشاور لسر ادبيات كردان كريه بله وقتی که يعني دي سال هرم دگوهرانه وساف بله هرم دگوهراندن بگومان پشتی کماری نه تنی قد خکرنا زبان کردی مدرسه وان هاتن گرتن ام عالمی وان هاتن سرگون کردن تکیه وان هاتن گرتن برهمن که به عربی هاتن نویساندن نشرت که الا کردی بجی به عربی بجی به فارسی بجی به عثمانی بجی وانا ایدی هاتن قد خکرن خلق ایدی وانا وشارتن یان شوتاندن یان خصم بن آخی يعني تأثيره كجلكي نباش نيني لسر زمان وأدبيات كردي وسر علم زانين كرن لدي ساجي دشكفت هذا مدرسة بردوان بون عالمين جبوه مسألة جبو زانين إسلامي خندكار پرورده كرن بهر آواهي بزور زحمتيان بجي يعني بيشتي دامزراندنا امبيجن دولتا نو يا كوماري او حتى ايرو امبيجن يعني اگر كل لاواز بيجي ادبيات كرديه كلاسيك بقلك جورين خويا بالديوانات ديوانشيا مسنويه امبيجن عقيده نامه مولود نامه سيرين كردي و يعني بلاوازي بيجي ديجلكو قدخجي هبو عليكي بيجي او قدختي دوزانه چتك يعني انسانا لبر دل انسان هم بتر شیرین دکه یعنی چطور که قدخبه بهتر دو تخوازی لی خودی درکوی یعنی به هستیجی لکردی خودی درکتنه برهم نویسان برا صنعتك جدلی وانتش يعني مثلا ما مثلا بحث جگرخوین کرد جگرخوین تنه دیوانی ده حبن يعني جيغيني كو برهم دنجي فرهنگ جي ديروگ جي او گلت شيرجي نویساندنه يكو برهم داينه يعني يكو برهم خو بكردي دانه نجبو ادبیات مدرن دی بجم تن سردما کلاسیک ده یعنی به کلاسیکی نویساندنه ایروج هزاری زیاده ترن یعنی جه هزاری زیاده تر شاعر و عالمین کردان به کردی برهم نویساندنه هر چند کن ناوروک آوان جهودو جدا بشی. بله ساعت خوش با ماست ایجاد خودی ساعت خوازم بری خوب ما ماست عبدالله تسرید دباسا اسلامیت کرد ما ماست کردان چوابونه مسلمان اوجی لگوری هرم ما دگوهر نفسا ما مست بله يعني عند بيجم كردان دناوند كرمانشي هنا سورانجي هنا غورانجي هنا يعني لگوری كرمانجان لگوری سوران انجي ام بحث بكن يعني سوران كان جيبونا مسلمان غوران انجي كيجان هرم او اللي بويا مسلمان بيجي امی زمان حضرت عمر ده خود جرازی حضرت عمر مسلمان بله بله ارتش اسلامی اف یا نه در امتدار ریتنی حرم امتدار ریتنی و آل سوریا و عراق دست یه اوه یاد بن غنم مسلمان بینه کرد چونه حتی مداینه ایرانه تزانی چونه حتی بده یعنی سوراجی گوراجی لوراجی حورمانجی همی زمان حضرت عمر در مسلمان بینه یه وی مسلمان بیا طبی تازانی یان جزیه دانه و ارگو دانه سر دین خامانه یان جی مسلمان بینه لبهترینه و مسلمان بینه تازانی زمان حضرت عمر ده بله بله ایجاج هینگا تیسیره که چاوال وان کریه ما مستا یعنی تگو سر خو گرتنه زکات دانه چونه حجه لی مثلا گوران از سوران انجی بیجیم چنداوانج آ کرمانجان
cudaya mamosta yani Bele. çıkar gış Ez kurman tiştekî kerim bêjim mamoste. Kerem. Esas yani Soranî lehçeyeke nû ye yani esas navê wê resen ye orijinal Kurmancıya jêrê ye. Yani esas Kurmancî piştre hinek Beni sormancı. hinek jî dibe Sorman. Sormancı ku tevlî dikin dibêjin Sormancî raste yani Kurmancıya jêrê û Kurmancıya jorê. Yani ya jorê ya ku niha em pê daxivin ya jorê ye. û ya jêrê jî Soranî ye. Yani ji ber vê yekê em nikarin behsa tarîxeke dûr û dirêj ya lehçeya Soranî bikin. Lewra mesela Şerefxan jî di şerefnameyê de wextê ku behsa diyalektên Kurdî dike dibêje Lorî, Kurmancî, Goranî û Kelhûrî. Çar hebat dibêje. Kesçi Çar hebat dibêje. zazaki dixin peş mamosta yani lekolî Îja jî têkir. veya 500 sal beriye Şerefxan vê tespîtê dike. Îja behsa zazakî di ser dûr dinake. Digel ku behsa zazakî nake jî di behsa mîrektiyan de behsa mîrektiyên zaza dike. Egilê Lîcê Bingolê behsa wana dike. Em ji vê çi fehm dikin? Yani demek ki Şerefxan jî zazakî digel Goranî dihesibîne yani. Yani lewra îro Goranî û zazakî bêtir nizîkî hevin. û ji xwe Kurmancî û Soranî Soranî jî nezik ya. hema hem bêjin yani ji hevdû veqetiyan yani. Bana fabrika şu kadar. Pir nizîkî hevdû ne? Ya li derve dimêne ew jî çi ew jî Lorî ye yani Lorî wek ku me serî de jî got cara ewil ku berhemên Kurdî bi wê dest pê dike. Îja Loma jî sedsala bîsan jî Ziya Gökalp wextê ku vana bi nav dike ya jî teqsîmekê ji bo lehçeyên Kurdî dike wana her wê yekê wek lehçeyekê qebûl nake mamoste wek çi qebûl dike wek her lehçeyeke ku em dibêjin lehçe wek zimanên Kurdî şaxeke zimanên Kurdî yani Kurdî dike wek şemsiyeyeke mezin di binê wê de mesela Kurmancî wek şaxekî Goranî wek şaxeke wî zimanî û zazakî jî Bi her yek beşeke yani. ya herekî wek zimanekî qebûl dike lê van zimana teva jî dedi mesela îro dibêjin İranî dil ailesî mesela malbata zimanên İranî vê wek malbata zimanên Kurdî yani Kurdî dike malbat dike serokê malbatê û vana jî wek her zimanekî qebûl dike û Yani malbataka nû avat kem kardeş. belbel malbateke nû ava dike û ev teqsîmata ku ew jî dike jiya mesela Tevfik Süleymanî jî bi vî awayî hema nîzîkî ya Ziya Gökalp'e o ya wan her du ku sed sala bîsta ve teqsîmatê dikin ne dûre jiya Şerefxan yani Şerefxan jî di 1594 de vê teqsîmatê di berhema xwe de dinivîsîne nîzîkî hevdûne yani lo ma ji wextê ku em behsa Müslüman buna Kurdan bikin em nikarin li gorî lehçeya yan jî diyalektan bikin em ê bi giştî bêjin Serdama Hazreti Ömer Kurd bûne Müslüman em ê vî awayî bêjin yani belê Bele. Yani li gorî herêma jî em dikarin bêjin dukar o zaman. Lewra zaza li herêmek yani soran mesaneka li herêmekê dijîn mamoste. Lê giş bawer esas dikim. herîme wan îro di heşime de van em bêjin nexşeyana Yani gorî îro em van difikirin. sînorana hene yani sen tu bifikre nisibin tu dişi nisibin qamışlı xuyadık yani. Bele. Yani îro qamışlı Ali Suriye ya ji mesela em bêjin Zaxo Ali Iraqê û em bêjin Silopya li Viyalê. İro em vê behsê dikin yani berê ew sînorana tune bûn yani. Her hemû yek bûn yani. Yani lewra têkilî jî berî niha cuda bû mamoste yani erê ev sînor وقتی که دولتین نتویی یعنی اولوس دولت دیوژن یا وقتی که آن هاتن آوا کردن سینون هاتن دانان ایدی هر کس لجی کی مروش هفقتان اج هف قطاندن yani akrabayın ev hev qatandı tune bû esir لسر زمان جی چانده جی اخافتن جی دوکاجی کریه بگم هو دركا حمكو حمي وجزيرنا بله نوت جوند جزيرة وقت حدود دانيم معنا سوريا نو عليه بيجن كده من كانتونا جزيرة حمية وجزيرة ما يبقى بدنا ya demek ki Merdin'e bundan şu kalmış lo xuyat ki Bele. ev qam nezi بله hebben. قامش لو مسابين حمي مروفي هافن Bele. بله Bele. Şu. اجا یا يعني جی وكا سروجو کوبانی مثلا Bele. Bele. وكا سيدا قوتي هنگا ارتش اسلام هاتي نگوتي اوه هنه کرمانجا اف زازا اف سورانا اف گورانا اف افرمانا اوك دانيا حاله قوتي هوا دبه هون مسلمان ببي يان مرا شريب كي يان سر دين خوابي يه في مسلمان بيه يه نفي ما سر دين خوا جزيه خدا بله Bele. İcam bahsa alimin Kurdan jî bikin mamasa kan bahsa İslamiyet'e bikin em bahsa alimin xunekin nav. دی تشتک پرسی بریاوی جی سیدا تگو مثلا چه گوهرین کرنه Bele. Bele. بپرسات علاقه داره يعني بله، براستی بله، جوهرينا هري زيادة بقول قناعة من علمه علمه زانينه زانسته زانسته. نفيسه يعني كرد بمدرسين كود جرى عود سردام أيوبي عند هاتن آفاكرين
وحتى إيروجي يعني إيروجي الهرمي بسدا مدرسة مهنة يعني 1000 سال اف پروردهية مدرسة ما بردوامه اگر که 1000 سال به هزاران مدرسه هاتبن آفاکرین بگومان به هزاران سیدا و ملا و نویسکارین مهنه يعني تاني از میناکه که بدم مثلا 600 سالی دولت عثمانی حکم کریه شیخ الاسلام ام بیجن ری و ریبرتی ج حکمدار را کرنه ج دولت را کرنه يعني ج قانون دولت را افکار کرنه حتى انا یک قاتل تثبیت کردن که مفید یکسل جیل سروی مجارد خبته حب شيخ الاسلام كرد هنا سردم عثمانيه ده دجا بنره يه اول كيه يه اول ده سردم عثمان غازي ده لبورسايه او مفتيه و سردمه ناوين هات بيرامن تاج الدين الكردي تاج الدين الكردي بنر دسبيكا يعني بيشتي ارطغرل عثمان اورهان يعني ده سردم سلطان السيمي عثماني ده ام دبینن که مفتی که مزن لدردورا سرایه یک آلیکاریا سیستم دولتی که آلی دینی و مفتی که کرده جوی دست پیدا که از بحثا یه داوی بکم یه داوی جی حیدری زاده ابراهیم افندیه 1922 ماموسته دچه بغداد از تشتکی سر دچه بغداد 1933 دجی لبغداد وفات که يعني جروجا دسبيكا دولة عثماني حتى هلوشينا و حتى رخاندنا و سردام داوود دجي ام دبين الشيخ الاسلام كرد يعني عالم هري مزن الدولة ام بيجن في كارا مشاندنه و 100 سال اگر کو ام بحث عالم كردا بكن يكو بالسدان جلد نويساندنه کو ام بحث وانا بكن جزانستين بوزيتيف حتى اي اسلامي ام فقه تفسير قراءات حديث ديروك وامجن حتى مثلا ايه ابو العز الجزيري دواري سيبرنتيكي ده روبوت ده امجن حتى بنجها امجن جيران الكتريك كهرباء يعني ويا انترنت ده رولا وان عالمين كرد دوان مدرسين كردا ده پرورده بونه ایرو بجلدان انسیکلوپدی لسروانتی آماده کردن و هیچی پروژین بوی رنگی بردوامن و هر وها عالمین که کرد بون و به کردی نویساندنه فرق كوان جيرانه هي يعني حموجي برهمن مدرسي كردانه وحموجي عالمن يعني نتن الشاعر مثلا ايرو ادبيات مودرن اميجن جامر دبي الشاعرم يعني از رومان نويسم يعني امنكارن بيجن او عالمه علم الشعريه امنكارن بيجن يعني لي شاعر ما مثلا ملايا جزيري تبنى ملايا فقيه تيران تدويني مثلا فقيه سيد علي فندقي الدناريت سيده مثلا بفي شكلي شيخ احمد خاني ام دنركو الشيخه يعني افانا دجل تصوفي جهه بلاواني علميه زانستي جلكي بلنده دنا في علمي خدا برهمن هندك بجي بكردي اي ادبيات جي نيفيساندر مثلا مال خليل سيرتي جي تشيلي زدتر كتابي هنا دو حبيوان بل جي تشيلي زدتر مثلا تفسيراوي امجد علي قراءته جي علي كلامي و جل عليا و برهمي هنا فقط بكردي نهج الانام وي هي وتجويد وي هي وشش حتى بهلبستي وي هنا وجين تشتكي وتنا يعني وك امبيجن زكاه علمي خو بكردي دانا هندك دانا يعني لو ما جي ام فيد بيجن يعني عالم ما شاعر منه يعني شاعر ما حمو عالم يعني نتني شاعر يعني ادبيات ناسن افجي ام خالك جرينج يجيبوا عالم كردان بين كودي ما بحثوا أبكر ما جو ابن الجزري معلم سلطاني يلدرم بيازيته مولا قراني أوجي كردي عراقي مولا قراني يس فاتح سلطان محمد بله نشاغب جي ارغانيه يا سيدا معلم سلطاني يا أستاذ إدريس بتليسيا معلم سلطاني قانوني أبو السعود أفندية بله يعني كردا زحف يعني عرفش كردن نوصل كردن هر جورجي كردن و اوه يعني سيدان پادشاهنا ساعت خوش ما مستمع دوام بكم بالصحبة أخو أما هري داوي بسا برتكين تجي بكم طبعا لو رابروخ ما أما هري داوي سترانا كادنج من صوت يامر قودار بكم بلا كرمتي كرمكن
Delalim vay delal, delalim vay delal, vay delal, vay delal. وزمينم 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 لولو دبرشو دورشه دل مسوار بول در مالا بابم پیابو دورشه دل مربن سوار بول در مالا بابم پر کره پیابو خود خراب گده سم جاگرو فینجان و شوین و هاتونو میوانا خالی نبو من دی کچکا جینا را خبر نبخیرش مرتانی دگو لیلی پور کری ماتون زانی دوره شدلی تغییدی بر مال بو اوه گاوا چاوه مینا تاویا برفو بارانا جسرا خالی نبو وزمینم 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 لولو دلالو گاوا یار لمن دنری تیر لدلی من دباری گاوا یار لمن دنری تیر لدلی من دباری کو یار جمرد کنی وجه زمانان گو او یار جمرد کنی وجه زمانان گل دباری آی لی 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 وای لی 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 آی لی 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 وای ظالم یاره آی لی 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 وای لی 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 آی لی 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 وای خاین یاره Yarına keni ağır tuje ev çaven me mende kuje Yarına keni ağır tuje ev çaven me mende kuje Yar zalim ecmir nabeje bes hesrin kweberje Yar zalim ecmir nabeje bes hesrin kweberje Ay le 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 vay le 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 ay le 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 vay zalim yare Ay le 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 vay le 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 ay le 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 vay hain yare دست خوش مالا و مسوت یامور گلک سپاس کم بله ام دوام بکم ماموستا پر وقت من اما دبشا داوید از خوازم حبکی مجار بدم هفدو جی لجواب پرسم بحثا ادبیاتا کلاسیک کر آ کردان و آ مدرن کر لهری داویم بحثا جداهیا وانجی بکن یعنی جداهیا ادبیاتا کلاسیک و یا مدرن چیه گلو؟ بله بگمان فرقه هری مزن دنبره هر دو ادبیات ده شکل جالیه شکلی و تنگو هرتن مثلا یا کردیا کلاسیک بهتر لسر مسنوی و دیوانان هاتیه دامزراندن اوجی به کش عروضی وزن و قافیه تنویساندن یعنی ام بیجن هنه قاعده جره لازمن تو نکارد در که
دری قاعده یان تشتکی بنویسی لیا مدرن ایدی ام دینرن که یعنی عقلی کی هین بهتر آزاد دیده خبات دیده که مثلا هلبسته که کلاسیک ام بیژن جده پازه مالکان که قصیده به غزل به که پکتی ایدی هلبستا مدرن دکاره هلبستک به پرتوکیشی پرتوکیشی به هلبستکی دکاره به قدجی مثلا رومان مثلا هي ام بیژن پخشانا نثر کلاسیکا کردی زیاده بربلاو نبیه پیش نکتی یعنی شاعران بهتر یعنی به شعر ادبیات ناسمه بهتر به شعر کار کرنه سدما و چیه؟ yani gerek sedeme ve merev dikare bebeje yekje helbest betir niziki fıtrata kurdana yani kurd hestiyarın şiiri hazdiken yani o tabiat mevzun buna جأفيني حزدك beli o berhemin ku berhem edebi ku medresan da xwendine jî em bêjin helbesta klasîkî Arabî ya Farsî bi taybet Hafız Saadî Mevlana tesîr li wan kiriye wan jî bêtir ew xwe nêrînên xwe em fîl û ramanê xwe bi helbestê derbirandine yani jî mesela eger ku mesnewî nivîsandine ew jî kitêbên serbixwe esas mesela eger aqîde be eger siyer be eger mevludek be evana tiştên pedagojîkin jî di heman demê de lê ewana jî bi wezn û qafiyê nivîsandine îca wextê ku em derbasî ya modern dibin em îca cara ewil şanoyê dibînin em ceribîna dibînin deneme bi Tirkî jê re tê gotin em bêjin roman dikeve nava edebiyatê roman cüreyeke gelek berfireh ji bo xeyala insan berfirehtir û hespê nivîsandinê çabe bezîn serbestî hezaran rûpel tu dikarî romanê binivîsînî yani ew qaîdeyek em bêjin ku te sînordar bike zêde wekiya klasîk tê de tune ye helbesta modern îdî kêş û qafiye wezin ew sînor jê re tune ne û her wiha mijar jî tên guhertin ev şiklî bû ji alî mijarê ve jî İdi mesela aşka ilahi, aşka mecazi, emjin mijarın tesavvufi, derbare şeyha, emjin mersiye, vefatname, mijarın dini zedetir, idi mijarın civaki, sosyolojik, millet alakadardı ki, hamuji dikevin navaroka edebiyata modern. İcavun edebiyata modern anaka dikijan asile de benim mamosta. بريجي ما قلت يعني ونش ادبياتها مودرن في حيامي ون كيف خشن قالوا ون تعجبينن يعني تشاك بيجم كيف خوشم يعني اگر كو ام مقایسه کی بکن براورده کی بکن دیگل ادبیات جیرانان بگمان اصلا ما پر نه باش بیانی لی اگر کو ام ظرفیت شرط و مرجن کو کردی ده دیجی ده درباسته به کو ایروجی ام بيجن سازیه که فرمی جرتونه پروردهیه که جرتونه yani ام بيجن ایرو کرده هیچی لبازار امبیجن کو yani خریدار جرتونه پرناکه کو احمدی خانی دی بیجه دیگل وان شرط و مرجن نینیجی اد بجم د اسکه başta yani. Di asake başta. Laura mesela deman ku Portekên Kurdî dinarin mamoste deman ku te redakte kirin yani te serras kirin ez bêjim weqet te jî te got hîn bingeh ji bo ku temamî rûne niştiye ji ber de ziman qedexe bû komek tişt hebûn em bêjin yani. Ev neyni pranejî ji bo kurmancî û Kurdên Bakur yani Türkiye em dikarin vê bêjin lê em behsa başûr bikin بگمان باشور به تایبەت جی سۆرانی gelekî pêşketiye yani di aliyê siyasî ve di aborî ve ji aliyê em bêjin rojnamevaniyê ve û kitêbnivîsînê ve îro em bêjin Tirkiye Masiyê tune yani ji ber çi ji ber ku qedexetî jî nedîtiye sed sal berê de îdî weşanxane yan dest pê kirine û îro jî berdewam e belkî nêzîkî heftê televizyonê wan hene belkî bi sedan radyoyê wan hene li wir çava ku li vir mesela derkevê kolana tu dengê Tirkî dibihîzî tiştekî normal e veya tu Süleymanî Helepçe wan dina bikare jî soranî bi vî awayî tu dibihîzî lê normal li gorî coğrafya bi vî awayî li feqet tu werî Diyarbekirê mixabin tu here wanê lazim e ku tu dengê Kurdî sehbekî jî zaroka ji derdorê ji dijûnan ji nifiran falan lê mixabin em wana hemiye bi Tirkî yani dibihîzin loma ji ev tesîreke ne baş li ser zimanî jî û ser edebiyatê jî dike yani. Divem zimanê ku xwedî derkevin ne Belê belê malbat yani heta sistema were baweriye de binêrî. Yani komek ciwanê dê dibêjin sfam dikim lê ez nikarim baxim. Yani anlıyorum ama konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Em ji merhaleyê derbas bin. İnşallah. Ez fêm jî dikim û ez zayıf ve jî ez ê biaxivim û ez de axivim yani. Yani ez her tim dibêjim mamosta kesên ku di nav malbata xwe de
kurmancı Kürdi bihiste be. Yani ku haber ne de bu fam bike biji, fam bike jî. Erê. Pênc meh, şeş meh bixebite ve kar be xeber bide. Tamamı zaman olsa yani. Tamamı zamana yani ew Ma binge Hollandi, Fransi, Ameriki, Michael Churchill çil zamana zane, pisporik kurmancı soraniye. Meri çil zamana zane. Konferansa bu Kurdara, ji Kurdara konferansa dede bu Kurdi. O Bele. liser Kurdi, o liser edebiyata Kurdi, liser folklora Kurdi, liser Memuzin Ahmed Khani. هم مرکه هولندی فرانسی امریکی دکاره پیشش ماده خوینی کردی بکه اگر ام جی بیژن ام کردن و ام خونی کارن هینی کردی بکن ایدی او کیماسی میه یعنی Valla ma mostem hertim li ser ve bername çetkin li ser zaman bi ser her mijari em bername çetkin ji bo ku kurmanç Kürt me temaşe etkin li çar aliyen dünya jem tên temaşe ام برخنه کی جل پیدا کا بکن دی جنا بکن دوجی خوشکامی Xeber avê zimanê dayîkê yani divê keçên me bûkên me qîzên me yani nekevin bin tesîra zimanê rewacê yani dibe eger ku zehmet bejî حتی کش دسته وانته لمالا خو به زاروکی خو به امبیجن میره خو به کرمانجی باخون او زمان وره پرستن وکیدن زحمتک و ام وی بارا تن دین سر ملی باوان او جی حتی جی که حتی وقت که میره سر سر دت که نی بشبت مال ما مصد نو سه ليدي جيش دخبت الماموس او جي سر سر جيش دخبت ليدي حمونا خبت يعني ايكو دخبت جي دي ساجي او تکلیه زاروک بدي پر جدایه نه وک ابو yani bela sebep nabêjim mamosa zimanê dayîkê زمان دایکی yani çiqas bavjî dê jî bixebite xeberat te دي gerek dê bi zarokana bêtir müjil رحمه خدای له به دیا جوان هبو وفات کر حزار رحمت له به دگو گوتنه که پر مشهور هه دنابمد دبیجن باو ستونا مالیه باو ستونا مالیه له de ستونا جیانیه bele bele de ستونا جیانیه yani bav pişte le de her tişte dibêjin باو پشت de her tişte dina gotine peşa de jî evana hene lo ma jî mesuliyetek em bêjin berpirsiyare ke gelekî girî li ser milê dayikan û xuşkan heye divê ev jî bê dubare kirin. Mesela cî karim bezim ez ji diya xwe hînî kurmancî bûme. Yani mesela tu bavêm jî na temaşe nel memleketê xwe tu li İzmirê mezbûye û kurmanciyete gelekî rewane gelekî xweş e. Demek ki de li malbatê tu her Amerîka jî eger hûn biaxivin no problem. Çe dibe yani. Bele û merev hertim here welatê xwe ew jî tiştekî girîng mamoste. Yani gundê me ye welat tekli bi gundara gere nikod ne tekli hertim hebe ne ji bo ziman jî tene ez dibêjim ji bo çanda xwe jî ez dibêjim yani demek ku ez diçim gund ez zarokê gund nerim heqeten her zimanî zanin Tirkî jî zanin Kurdî jî zanin ê ku diyawan erebe Erebî jî zanin çanda xwe jî hîn dibin gelek xweş mezin dibin heqeten jî pir şans û suwedin ez bêjim zarokê gund yani ji bo akademiyayê zimanên ku em hiç hayata xwe me nebîstiye wek Farsî İngilîzî Erebî ji bo ku em imtihanên derbas bikin em de asta ku garibin bixwînin binivîsin biaxivin hîn dibin ji bo xebateke bi vî rengî merev zimanekî biyanî hîn dibe zimanê dayîkê êdî gerek mere hîn bêtir qîmetê bide yani. Bele. Em ji bo zimanê xwe jî em bixebitin mamoste jî nivîskar e. Bi zimanê Kurdî ez bêjim komek pirtûk nivîsandiye. Mamoste niha pirtûkê te kitabê te li ser maseyê. Neho em behsa wana jî bikin. 1983 Bele. me dest pê kiriye bütün yerlere cizre ew pirtûk xelos bêne hol bedine be cam seyda heye cem min heye bele 1983 çapa wê bele 83 Maşallah. evên hene yek Kurdiye yedî Tirkîne navada ye komisyon menevîsî ji hene didu 96 yılında Şırnak min dîrokaya nivîsiye yên dî havalên me ew yê çand û tişimiş tê nivîsîne yek jî Cumhuriyet öncesi ve sonrası Şırnak min û Milli Eğitim Müdürlüğü Hingi Osman Ağa ve Milli Eğitim Müdürlüğü Cizîrê İhsan Gören me her sekon nivîse ew li vê de nînin ya em poşî eva hani ya Kurdiye Tikar nîşan bidî mamoste tikar nîşanê qamera bidî bele bele jiyana rastî ya Peygamber İbrahim aleyhisselam eva hani gel giringe çi ye jiyana rastiya Peygamberê İbrahim bele من بریان ده سالا Türkiye ne Kurdi Kurdiye bene Kurdiye beriyan de sala beres Bülent Arınç ser televizyona go Kurda pertoki kiya lekulin ninin Cem mogo bla kerem ki bebine medved de çant ispat kirne me ispat kiriye İbrahim aleyhisselam malbata wiş cezire çuna harane
و من اف اوی پیدا کریه پیکروی اف ابراهیم علیه السلام دور 35 سالی ابو خویا او بخواه 1903 ما پیدا کریه کره ما پیدا کردی ما به شرط خودت حالا کر قسمت مدانی سر پرتوکه جارا اول وانی بیساند نمسا با درخواست ولی بله بله یک درخسته هوله ازم یک گوتی جزیره جی ازم جزیره گندمه بابیل هیا پایتختا بابیلیا یا یکمینه نه دنیا بابیلونیا یا عراق تنزانه از بیجم از اثبات دکم تزانی اویه نه میر اکادی سارگون بریا عیسی علیه السلام 1400 سال هاتیه بابیل و جزیره و ده وگرتیه او پیکرین خدایان بریا بر پایتخت اکادی آل عراق باجارک نوچه کریه ناوه کریه بابیل افکید بیجه جارگن لاوسوه یک دانمارکاییه وی کورک پیدا کریه سردنویسیه وی پیوی ام دزانید بینه ده بابیل یک جزیره یک جیل العراقیه حضرت ابراهیم علیه السلام مالبا تا خود چونه حرانه و یا مهم وقتی او جدا خود حضرت ساره خود جارزه به و برازی خود لوط علیه السلام چوین مصره میره مصره فرعون مصره چه جنا سپاحی هبیا دبرو جم سارا خود بیروت کشته و بیگوتی اف خوش کمنه و پی سه جارا هون و چرو که زن از دادرش نکم زانی ویا یعنی دست باوشته فلج بیا گوتی کاش مرا دعا بکه حضرت سارا جرا دعا کی رسا بیا جارا سه کور بیا فلج بیا نهایت زانیه مثلا یک گلک منه با کی حضرت ابراهیم علیه السلام گوتی اف چیاته گوتی کفلت منه چرا تا نگو کفلت منه گویت از پشت و پی بینا دوست هف و مال داییه خانی داییه بخچه داییه پاشی روش که باکریه گوتیه بره بله گوتیه از کچا خواه خدمت چیتی بدم هوا حضرت هاجر نویم اثبات که کس نزانه هات سب شد معنا پیشنگا جنن اصیل معناوه گورا زمان قبطی نزانی بله ویج رابیه او دعوت اسلامیت او بخواد بجاز خودمه دعوت اسلامیت کریه مسلمان بیا کس به نزانه نو دنیا فرعون یوسف بجم علیه السلام تزانی تند بيجي أواف شهدت دي سر ميجي ده بقى التحيات تخوينه هيكلوي ابنها فرنسا لور مزخانه بيها تظن نوع موزه بله وجو كفر بيجي بشتي بيدي فرعون اوجي مسلمانه ابا اوجي تظاني شهدت دي تظاني مسلمان بيا واجي رابيا سبوه پیکر زاوای خواه ابراهیم علیه السلام چه که نخوش مرا ندم 4000 ساله تزانی و ما اثبات کریه تیده فرعون عرفه یه مدگوتا قی کرده الحمد نکرده تزانی اره نمرود اصل خواه اشعال یمن اشعال اردنه پترا شویده هاتنه ولات کرده وگرتیه گوتی از خوده ما خلکه قبیل نکه یه قبیل نکی سری جکیده ملت چیز بیا قبیل کرنه تزانی اوه هنه اوه نه اوه نباتیه تزانی نکرده ما اوجی کریته ده و تزانی اوجی دیا حضرت هاجره خسیا حضرت ابراهیم علیه السلام تزانی و ایجا دا دنیا بزانه حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام نه عربن اوه هنه 86 هزار بیجی کرمانی کردن بیجم کرده جزیره جی تزانی جزیره اوه فکر اوقات بیجن عرب بیجن سیدات زانه او اسماعیل اف محمده بیجه عرب المستعربه یه پشربی عرب یه اصلی نه عرب پشربی عرب اسماعیل علیه السلام محمد علیه السلام بیجا و پرتوکه ده چه خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام حبه محمی کرنته ده اوه هنجی تربویا ناو اوه اسرائیلیه اسرائیل بله الخلیل اینجا ما مصر پرسه کاتی و یاجی شتا پرسم پروفیم نما عزیزی نم تبحث از بیجن دبیجن کرد بزورا حضرت عمر
بزورا قلجاوی بونه مسلمان بیجه وسا دبیجن به اف گوتن راست نه راست گلود به ناف گلده فکر که وسا هیه اف گوتنا هنه نراسته مش سری دا گوت بلکی گوی خانه دو بنه وقتی عیاط بن غنم هاتی جزیره یعنی هنگی نوی بازی بدابی گوت مکتوب نویسیا نامه گوت یه هوا دوه هون مسلمان ببیان نه هوا دوه هون سر دین خوابی جزیه بدین ما یان هوا دوه هون مرا شریب کی اویا جزیره تفشکریا جزیری رابینا رینشتنا مکتوب نویسینا جارا گوتیا کرم تنورن یه بوه مسلمان ببه یه بوه سر دین خوابی جزیه بده زوره چه نبیه زوره چه نبیه یه وی مسلمان بیا یه وی جزیه خواده اگه جزیه یعنی ویرگوه بده سر دین خواه موه نه و ما مثلا تشتكو الظالم بريا برنامج ما بحث كر موزيات الجزيره هنا وسما مثلا موزه خانم من هيا كرتاسيم ام بحثا ويجي بك موزه كتشاوي ايد خوازن كورن يعني بچه ببینن چه ببینن بله من سال 1906 ده من او کلیه 1906 ده من موزه خانه دامزران دیه مالباتا من جمع 47 برهم آرکئولوژیک یا اتنوگرافیک هبی و باب مجی غازی استقلالیه مدالیوی هبی ما اودانی و ما گوت اوی خواه طلبه خواه از مدر اسماعیل ابولیس ایلکو خودوی بیم بله ما گوت حچی تشتک جمع هبی بلا بینه مدانی تر بلا میزاخانه ما هبی ما قلت ما مستاجي وأشوم مال جزيرة جارم أشوم جندة جزيرة جارم نهو 405 برهم مهنا يا أركيولوجيك أتنوغرافيك و بري أو جاندارمي يك قروجو دابي ما بربين نهو بري يعني قش ودا هفدو نوصا دبي قش ودا هفدو يعني أو قش يمنا قش يمنا نهو سرنوفي منن کلکسیونر بلگا مجی هیا کلتور وزارت چانده دایمن و روزا یک شنبه و دوشنبه گرتیه او روزندی وکریش صبح ساعت 8 و حتی ایواری ساعت 5 هر کس کوره سیرب که بلاشه پرنین ساعتا خوش بلاشه تزانی و نهو اف وزیر چانده بله یه هاتی یه نهو هات جزیره من گراند يعني جزيرة جالك تشتي برحمة مهم هنا ويا وقران شبه تربى نوح عليه السلام ماموزين هيا يا اسماعيل ابولیس الجزري هيا يا فس سور هي ما هنا برجة ما هنا مدرسة صور يا جالك جرنك او هيا تزاني پر هنا تزاني مجاراند مجوته مدوي از في مزخانه بدم هوا اما يعني والي وقيم مقام بلدي دخازد انادم لتبكي فرمي قلت تمام شرطتا چنه میگو سه شرط منه یک او برهمش جزیره ناچن تدارو گو تمام میگو یاد دویت بیجی دیروکناس لکولینر عبدالله یاشن اوها دامزران دبی دایمه گو تمام یا سه میگو یت بکی ناوی یان الجزری یان اسماعیل ابولیس الجزری یان ابولیس الجزری گو تمام جان نهو ناوی موزیات چی آنه که ماموس اسماعیل ابولیس الجزری موزسی ترکی تزانی بله بله نوبه اوا تزانی برهم کیا اسماعیل ابولیس اجی یعنی کلونا دکانا او مایه دست منده تشکیل نما وش خال دیاربکر جامعه مازن تزانی او کچه اوه کوره یه ساعته یه دمجماره او جیاویه تزانی تشکیل نما ساعتات خوش ماموسته گلک سپاس کم پر وقت من ما هری داوی تو خازم بره خو بدم ماموسته خو از بیجی بیجم بکرتاسی بله بله کرد بله بله اف پرتوکو هنه 20 سال اثر خبیت میشه احمد خانی اجی مالبات ویما تزانی یعنی جیاناوی حکه هوا به براستی بدرستی هون یعنی بینر بخوازن روش که هندکاری با بتایبتی امکان روشه که سرویجی بکن گلک سپاس که ماموسته مالاتاوا جد خازم ماموسته بره خو بدم و یعنی هری داوی گلو هندکان هر بستکش مره بخوینن بله دبه ما مست بحث احمد خانی کرد بله هل بس که احمد خانی بخوینم کرم کن ودج هل زي ما دقائق ارشيف بكم بله ونکی جان هل بسته بخوینن
احمد خانی برهمی وی کردی هنه بله. یک جوی دیوانه وی هم هلبستین شعرین ترکی تده هنه هم یه ملمع یعنی چهار زمان پر زمان ام دبیش پر زمان. دو زمان جی بده به ملمع لیاوی فات عمری فی هوا که به چهار زمانه چهار زمانه جی هلبسی وی هنه یدی کردینه ل یک اکو گله کیفا مجرت از بی بخوینم زاهد خلوت نشین سیدا بله از بخوینم کرم کن زاهد خلوت نشین پابست کردار خویه تاجر رحلت گزین دربند دینار خویه عاشق دلبر حبین دلدار خویه وی زمانی هر کسک به شبه غمخوار خویه به عمل تجکز مکه وی عطا و همته به غرض ناکشتن قد کس کسی زحمته کس نهن هلگرت بارت به اجرته گرچی عیسابت کوی فکر کرو بار خویه هوشیار بی دانکی عمر خو به حاصل تلف لو کناکت فایده مال و گنج و اولاد و خلف ماجرایا خضر دیوار یتیمی بو سلف وی زمانی هر کسک معمار دیوار خویه جانظر که عبرت پیلاک و واقع بت سواش گر نبیتن التفات و موج و دبر و معاش جندی رنباز فارس نادتن جانی بلاش ساعتا سربازی هیوی سردار خویه خانیا زایع مکه وقت خو ای نادان عبس بی طلب نابی جو وسل بهرمند ای بالهوس صانع مطلق کنین احتیاجک وی بکس لطف و احساناوی جدر حق طلبکار خویه احمد خانی به شکلی دی Amaste gelek spas malata ava Profesör Doktor Mehmet Zahid Ertekin hemş bo helbestat mamosta hemş bo آگاهی انتج با میوانتیات گله که سپاس دکم. ای سپاس دکم مالواوا. هری داوی چی بیجیش مرج با تماشا بانم. هری داوی ادبیات کردی کلاسیک 1000 ساله و حتی ایرو بردوامه ایروجی خوندکارن و ادبیات هنه تماشاوان ما ین کنها گوداری دکن بلا تنه زانبن کو ادبیات گله کی دولمنده هری کیم برال مالاوان سه حب رمان جیروک و پرتوگین زاروکا و هر وها دیوان ملای جزیری مموزین احمد خانی مولود ملا حسین باطی البردستوان هبه و هر جه استفاده بکن و زاروکی وان جی ببینن کو دی و باوی وان به زمان خود دخینن و اوجی جوان استفاده بکن. گلک سپاس مالاوا. نویسکار عبدالله یشن ماموسات هر هبی به حتنا تزگر کیف خوش و مالات آوا هری تاوی تیج مرا چه بیجی؟ لای از یعنی شیرتا چه بیجم کچکه ما بیکه ما لازمت ماله ده زارو که خوار کرمانجی خبر بدن دا ظلمان مش نفحال رانه به چونگو ملتک زمان خواهه بله بله گلک سپاس که مالاوا. سرامش مسعود یامور دست خوش saat خوش Müzikşen Ali Ekber Ergün, Ali Can Koçer, Sayım Ertem, gelek spastıkı Malavava. Bele bineren aziz, meyroji programa xo davi kir, sibe dehman saati de melivra ben davabın, hatta ve deme bimenin dınav xeyri xoşiye de xatreve. دیسادله رزیل دناله جانه به تمایه چه قصب حاله دیسادله رزیل دناله جانه
تمایه چه قصب حاله دجم بردم دردم گرانه جانه یارم دبن ماهون زانه دجم بردم دردم گرانه جانه یارم دبن ماهون زانه از چیابم او برفامنی آب از بوهار بم او گلامنی جانه از بکسم او سبرامنی درد تهو که گرانه نرل جانه از شیابم او برفامنی آغ از بوهار بم او گلامنی جانه از بکسم او سبرامنی درد تهو که گرانه نرل جانه